Seng HSPDP hagas ngi palay kala keranda ka basyay kadar bakan yai persya bet ha ka baya day bat kejing temu ban klong yu umar po kando uranium ha kene kejela. Ha bakran shikilat pathai kubor u president jangka u ba KP pangyang ulaong baka seng kan yang rangba ya kene ka rai ka bala stang na du ki por jang umma it hoping stone ding do bam kwa hedwar ublay u bala persya na du ka pastang. Ha ka wei pat kalyang ke HSPDP ka keranda ka basyay bakan langpi ka badan West Khas Hills kadehi kabahap hajela Meghalaya. Nakalyang jang uba KP pangyang ulaong bakat kum ki khana pateng bat ki wei bat ki mat la shemhi bakan langpi kadehi kabahap hapo West Khas Hills bat dan jing artatin ya kane bat ulaong bakaseng kapedang ya kajing thau byang ya ki regional committee pinbet board jang kajela bat kum ju ru kadap da kajing songo halor kane kakam. Pengiran katuk ini di kam di bawah parti kuat ban keren, kuat school, segi tujuh parti dejong bangsa ki, bagi bang strong yang berjelas. Peningkong ini kuat ban, penpau ini kecil ini kam kapau dari top di asam. Nagalian juga ke parti ke baju yang berapa kejutan tapi manifesto juga parti dia ke matri kam jongka kepenting kong dari modal dan kipor tu manusia dan tahun ki presiden beri mai tapi kereta dulu ta te nakalian jong parti kepada lang mentah ke MDA ko kami akabamangi milong kum ka we partner ka alai di pepau di sumu kau ya sorkar di bawah chief minister akabamentah la notify ya kan ka phase 2 talk bat ka Assam gure urusan di ni tip bagi nang dor sekumpa ndentli ki sektor mo nani ki area de hakani ka notification ba mission haka laboratory jong jun benai jun benai pada de langi yang ba kita nani laboratory ki regional committee ba ka sarkar kala constitute bari kari Kohai district, West Khas Hills district, bat West Hills district. Di akhirnya berkali nagalian juga kumka parti ke baju raise significant issue, bat hoi ki way pat ki stakeholder gelak manong ki NGO dan ki way pat ki political parties sebagai ini association kumba ke parti ke yang de kajing tuju ni badan bagai kesarkar dalam tidak ini mat jurang parti dan batra langaka sokar. Dahulu kini ni penpau ini jisumu bagai jengai kebeli berpangi oleh chief minister bah kumala keren nan ini suaka election juga Assam bah yang terlaku ke Assam assembly election kamu bahkan satu yang kecil penting ya ini kamu di keika bagi kamu tenang kalau bayar kini ke phase 1 kepala dat ya sekarang dah kini ke aktif jelah di saat phase 2 kau ini tip long bicara ke kita tanya mana marsan pusna menyuang imla pendat ya kini kita put di Henry yang skem bahagian ini agak sini penyat dan penbaik ke bah kalau bandong bah idon kecingkremen banginang lah susu pan penbaik ini sektor. Tapi dia tu ngaku akan keren nomor ini ngahap akan ini West Khas Hills Regional Committee juga lah di sektor. Di ira songkumen ru ba iron ini ki santli ki mat ya keren mo ki 5 cores of principles ban ya keren ya keneka bedai berurusan kata kalau ba halor ketu kabangi oka kabaka way ni mat kadai ka historical perspective nata kabahar ke yen kadai ka ethnicity of the local population kapalai kadai ka contiguity with boundary le ke jinga ibyang ki makapu kabsaw ong kata ka people's opinion and perception jong of the people living in that area but basan kadai ki ong ya ka administrative convenience
administrative convenient. Manginde ban klek ba hadu mentahi ya ka official map jong Meghalaya Finland ba borok art li ini kijakaya kacha kimda hak official map jong Meghalaya ni ka parti ba Meghalaya lagi dengan Ukraine ya kata mo ti ka jing sisa kalong ba kadaw ba ka ba ki sawan poi bul kini pri itu kidon ar teli ki jabi kasem kat knai spa prapun ri prapun yo kadon katu kajing ki jong kajing lam ka kesu movement kasinon kasimo kala tak ha itu baru sodong gini ki cakap jong west kasih sele ki pet na gitu ki cakap ki ba dai kum ha merang area ka nongsta area ki rendo area mo te na ki pet ki le chatai sha lampi na makalang ha ko ka cakap no man's land na ki over speed area te ki yo ka protection na ka soka sa te nakata ka daw ka jingwan hang tu ban bu ji rusnong te nakata ko kabar pada kasem an hajar shiporu ini le khi bangi halampi ban wanra ya keneka jingban bepu te hang ju ko poru kadang don sa koi pada ko perkhat jong ini ki kan pri na ki dang lo minority ham duna shu ko porte ki ko ai ka jing skan nga tarai ti ko sam ko ba ban le ni bang ko por ka pensiun ki bapu ba ki parlok ni pagi ki wipat ki jaka ki jok asam ki wan salang ta tinre ban justify ya kata kalong ba yang ni pai na ka sensos no isi ka sensos ka asam Nomor kalau dispute ke kiu ke don hangir ke don, te pinpai yang sensos san punyo, asan kuwai, katna span kuwai, katna span new kuwai, mo. Umta sendiri dispose nanti, te hang tu pension ba, kidang ton, kidang wan, hasen, dan hadis nem ba, pada slim ha, lain no, kikat tu kada mote kila don alu isnem katna span san, katna span ra, umta kan, kiu song, kuti. Lấy cái bao buôn hi lá ban lên ban laru ban bentik kenapa la da wat ha sensos jum asam ngatarai ba kidang don tak kini kisnem arjar wei ne arab wei lesi karwei kumpara don ba di kata kada yajin tikna jum hi ba ni shong mangi ni sa mangi bat ki jaka jum hi kata kada kejisha Long kami yan. Historically kalau kami nanta ethnicity ru kalau main Rekal bagi jisto nanta ita. local opinion ru ilong lupa asur syari kasi kata contiguity lan tumbe jupur ru kadai ban biang hi syada west kasi lan Meghalaya tu kalau pi sector pat kata ka bagi om ka administrative convenience lele nadu bayo ya United Kasi Chinese Autonomous Council ila kay pa ka sok kala jo ni tre ba siya Ano kan sedang try ni ka te la det notify kung niya ki regional committees te kanila kadaw hiba ka kajing ya friend kanang ya no siya te man hagini te min don ni notification ka jok ni ki regional committee na ma kun no sa ka samru ka wan da ko pat wala di ju ka soka di mental di notify te na ba ni chief minister ko ka sai ba bat ka soka asam kala dan lupa ha kajing ya mir ban teng sakang te kani kan ya tamba kan ya kiri kar ka pat kajing ya sufi dulu lang ba kasura asam to ya kasba. ki pai ba jo ke jala ju ki sai ba kajing persati guru ni ka parti joi ka parti SSPDP nadu ka po jo mai hoping bat ki wei dalam ki MLA ki bisi kamaru ni la dong persa bat ni dong madu ya ki persa te ke jingkan mau jungi ya kani ka isu balong ba hadu kasem ajar kan riu aku tu por orang dong kani ke MUA2 government po ke jinglam jungu Dr. Paul Sama tigiran ni ki memerendam bagi jubu memerendam baik hak sorkar nakapor sekapor te hani tamban kan mau bahaya ki tinggal enti jongi kam hakate ke sorkar jong Dr. Mukul Sama
haka arbu sautrik yung agos o haka hoy arjar kan riu mo arjar kan riu kadon hne ka kin mau haki ni ki magazine no ko men ka shai ba ka sarkar Meghalaya kala revoke sendon ya ka land deal bat kaju CIL la revoke ba kanam don shu ka no ka activity kanam don shu ka pre mining activity na ka bentau uranium hang tai ha southwest Kashis la pa pandai han lumesiat na hagong ba jenrin ma no ka jaka bat ka state kala pen ku no chisendam hagwede bat kini issue jong uranium apo ka jela ka chungi ti ni na kaliang jong ka party na duk to ka por ni la smo bakal along ka wedi ka achievement baka party ke yen bat ka yeng bat ka sarkar la priang ti issue hagili gisi bada kidang don se ka jin stang ban ya kan biang ya kan ni issue ten rei pen pau rei sumu ka party ya ka sarkar amang ka menni ni namul pandai ya dulu chief minister ban ya kan ya kan ni ju yang menni ya ka kabinet kila na chief ni ka ai na kalian sarkar ba onnom dan kaji ya kan hakwi dei bat ka kamti ya ar bakal sarkar dalile kanam initiate ne kanam ya kren banu halo kene ka issue ka sarkar musyawara untuk pendam kamar ba kani ka ta ya pai pa juga jelas di nak ka daw na kalian jumi ni penpau baka ka baka sarkar musyawara kala ble kala da pendam ya kini dapat explore uranium hangnya ko ka jelas jumi di baka ni ka sarkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu ko beladan musyawara kan syu Kemudian menjadi baka sarkar ba kamen suara le kata kata gaji semua tu ni ka sarkar pun balapin sai kata kendo da chief minister juga state